hari igifaru kimaze iminsi gikoreshwa kuva mu gihe havaga mu gihe wagoma hano ku kibuga cy'indege kikajya Isake kigakoreshwa nicyo cyari gifite ya systeme igurutsa za drone hako nacyo ngo barakirashe reka tubwira ariko baretse gato iki gifaru nicyo cyari gifite systeme yose iyobora za drone noneho zigafata amakuru akabamo za kamikaze zikarasa. Reka nongere mbasuze kandi mbaha ikaze inshuti bakunze ibi biganiro bya Ihango TV. Ihango TV ni umuyoboro wa YouTube ukugezaho amakuru abari kugenda avugwa hirya no hino, ariko by'umwihariko amakuru yacu akaba yibanda mu karere k'ibiyaga binini. Muri aka kanya rero ndabasuje mwebwe mwese mutwumva muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abari mu Rwanda, abari mu Burundi, abari Tanzania, Kenya, Uganda ndetse n'ibindi bice byose bigize umugabane wa Afurika. Mwese ndabasuje kandi mbahaye ikaze mu makuru yacu y'aka kanya. Reka kandi muri aka kanya nongere nshimire mwebwe mwese mutwumva muherereye ku migabane ya kure, haba ku mugabane wa Amerika, umugabane wa Aziya, umugabane w'Uburayi. Namwe mwese ndabasuje kandi mbahaye ikaze muri aya makuru yacu y'aka kanya. Na makuru rero tugiye kurebera hamwe, akaba ari amakuru agaruka cyane ku mutekano wo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkuko mwabyumvise rero, inkuru nyamukuru tugiye kubagezaho ni isenywa rya systeme iyobora drone muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Akaba ari isenywa rero ryakozwe n'umutwe wa M23 ku munsi w'ejo bundi ku isabato, ubwo ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zajyaga muri Nyiragongo ndetse zifitiye systeme nyine, zikaba zari zigiye kugaba ibitero bya drone ku birindiro by'umutwe wa M23. Birangira rero uyu mutwe wa M23 ubashije kurasa usenyagura iyi systeme yose uko yakabaye, ndetse ibintu byaje gutuma hanasenyuka izindi imbaraga z'ubwirinzi z'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, harimo ndetse n'indege za drone ngo zigera kuri 20 nk'uko turi bubikurikire muri aya makuru yacu y'aka kanya mu kiganiro tuza akubagezaho 5 kuri 5. Ni amakuru rero akomeye cyane ngira ngo tuze turebaho, akaba ariyo mpamvu nakubwira ngo niba udasanzwe ukurikira amakuru yacu cyangwa se ukaba utari wamara gukanda kuri subscribe, jya munsi y'iyi video maze ureba handitse iryo jambo subscribe, ubundi urikandeho, ukande like, ukande kuri share, usangiza abandi aya makuru. Ushobora kandi noneho kuduha ibitekerezo, aho ushobora kujya munsi y'iyi video maze ukareba handitse ijambo commentaire cyangwa se comment niba ukoresha icyongereza, ubundi ugasigamo ubutumwa bwawe, ugatanga igitekerezo, ukaba kandi ushobora kutubwira amakuru wifuza ko tugukusanyiriza tukayategura nayo tukayakugezaho 5 kuri 5. Ni inkuru rero zikomeje gucicikana hirya no hino mu itangazamakuru nyuma yuko ngo umutwe wa M23 wasenye systeme ya FARDC basanzwe bakoresha mu kuyobora drone z'intambara ndetse no gukusanya andi makuru yose ashoboka ku rugamba bari bahanganyemo n'uyu mutwe wa M23. Iyi systeme rero yazengurutswaga haba mu bice bya Nyiragongo, za Rucuru, Masisi ndetse n'ahandi hose habera intambara. Kuri ubu ngubu byamaze kumenyekana yuko yamaze gusenywa n'uyu mutwe wa M23 ejo bundi mu ntambara yabaye by'akanya gatoya mu bibombe bibiri byonyine byagabwe n'umutwe wa M23 bigakubitwa ku gifaru cya gisirikari cyagendagaho iyo systeme yose ihita irimbuka, ndetse biza no kurangira leta ya Kongo ihombye ngo n'indege zitari nkeya nazo zari zoherejwe n'iki gifaru, maze nyine zibuza umuyobozi nazo zihita zitangira guhanuka. Ni indege rero ngo zakoraga ku buryo butandukanye, zaba izikusanya amakuru ajyanye n'ahabera intambara ndetse n'andi yose abatandukanye abacaracara ku rubuga rw'imigwano yose akaba yaraburijwemo ejo bundi, kubera ko nyine iyi systeme yari isanzwe ikoreshwa mu gukusanya ayo makuru ndetse no kohereza ibisasu ahari abarwanyi ba M23. Yose kuri ubu ngubu byamaze kumenyekana yuko yashyizwe hasi nyuma yuko abarwanyi bo mu mutwe wa M23 babashije kurasa kuri ibi bifaru, maze ngo ntibabashe no gukora camouflage ngo babashe gufunga imihanda ndetse no kubungabunga amakuru yabo, bikarangira akwirakwiriye muri rubanda ndetse no mu itangazamakuru. Ubu ngubu inkuru zitandukanye hirya no hino mu binyamakuru zikaba ziri kugaruka kuri iyi nkuru ikomeye igaragaza ko leta ya Kongo yagize igihombo gikomeye cyo kubura iyi systeme yafashaga cyane mu bijyanye no guhangana n'uyu mutwe wa M23. Hari igifaru kimaze iminsi
gikoreshwa kuva mu cyavaga mu mujyi wa Goma hano ku kibuga cy'indege kikajya Isake kigakoreshwa nicyo cyari gifite ya systeme igurutsa za drone hako nacyo ngo barakirashe reka tubwire ariko baretse gato iki gifaru nicyo cyari gifite systeme yose iyobora za drone noneho zigafata amakuru akabamo za kamikaze zikarasa zigahita zinagwa aho ngaho yego ubwo iki gifaru njye menya amakuru yacyo nayamenyesheje nk'iminsi nka 25 gutyo cyaraje kikajya kiza ari mu kibaya bagakora ariko gikoreshwa n'abazungu reka da yagira umbaza ngo nabahe kuko rimwe na rimwe bazaga bambaye imyenda ya FARDC ariko kabona n'abazungu bakaza bambaye ya myenda y'abacancuro bakunda baba bambaye nabonye bava ko ari abarusiya ubundi hari n'igihe bambaraga n'imyenda igenda gusa nk'iya Afurika y'Epfo ubwo bamaze iminsi bazenguruka icyo gifaru nicyo bakoreshaga bayobora izo drone bigeze ku munsi wo kwa gatandatu nimugoroba isabato abyibajije tubwire iminota iri kukujyana noneho ubwo hari agana saa 9 gutyo kirazamuka kijyaniya hagati ya Kirimanyoka no kwa Mama Oliva ni mu kibaya kirageze batangira gukora manevre zabo bagurutsa za drone noneho ibyo aribyo byose ashobora kuba hari abasirikare b'abakongomani nawe bagiye kwigisha cyangwa se guhereza ayo grid coordinates bari benshi kuko bari bazamukanye n'amakomvayi n'izira modoka za gisirikare za Land Cruiser zigera muri 12 ubwo niba baribagiwe ko bari ku rugamba bazenguruka cya gifaru bari kureba ukuntu za drone ziri kuzamuka zifata amakuru n'iki byose bagiye kwikanga hagana saa 10 zirengaho iminota bombe ya mbere yabaguyemo bashize amasegonda 15 cyangwa hagati ya 15 na 20 mu gihe babandi bari kwiruka abatigeze bagerwaho na za fragment indi birazi baguyemo ubwo ako kanya cya gifaru cyahise cyangirika ubwo abari bari aho ngaho utarapfuye yacitse amaguru n'amaboko nitanje harimo n'abazungu umwe dayari yahise naho ngaho kuko hari amakuru avuga yuko hari n'abandi babiri baguye mu nzira ni amakuru rero akomeye tuba tugenda tugukusanyiriza akaba ari amakuru rero cyane cyane agaruka ku mirongo y'urugamba hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akaba ari nayo mpamvu tugiye gukomeza turebera hamwe ibijyanye n'ibiri kuba hirya no hino ku mirongo y'urugamba hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri agise ya Kanyabayonga intambara ni yose kubera ko umutwe wa M23 wateye ubwoba cyane ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bituma rero bari gukora patororo ku manywa nijoro banafatanyije n'ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO bashaka gukumira uyu mutwe wa M23 kugira ngo utinjira burundu mu mujyi wa Kanyabayonga kubera yuko mu gihe cyose waba ufashwe wahita unatuma hafatwa undi mujyi wa Rubero uri hafi cyane rero bikaba bikomeje kuvugwa yuko uyu mutwe wa M23 n'ubundi uri hafi cyane n'umujyi wa Kanyabayonga yuko ushobora kwinjira muri uyu mujyi isaha ku isaha na cyane ko nyine byinshi mu byafashaga leta ya Kongo mu kuba babasha kugenda baca intege uyu mutwe wa M23 nk'uko mubyumvise byamaze guhanurwa cyangwa se iyi systeme yamaze gusenywa n'ingabo z'umutwe wa M23 zirangajwe imbere na General Sultani Makenga. Ku rundi ruhande mu gace ka Karehe ndetse no mu bice bya teritwari zihakikije by'umwihariko nyine ugana muri Kivu y'Amajyepfo naho haravugwa abarwanyi b'umutwe wa M23 ku bwinshi kubera ko ku munsi w'ejo nibwo inkuru zasakaye hirya no hino mu bitangazamakuru harimo nka BBC ibinyamakuru bitandukanye byandikira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibyo mu Rwanda ndetse n'ahandi byakomeje nyine kugenda bigaragaza ko ngo abaturage bavuze ko
ko bahura ku bwinshi n'abagize umutwe wa M23 ngo bikaba bigaragara ko rero bamaze kwinjira muri Kivu y'Amajyepfo batabaza ndetse leta ya Kongo ngo bakore ibishoboka byose kugira ngo bakumire abo muri uyu mutwe wa M23 batari bamara gufata umujyi wa Bukavu ngo kuko hariho uruntu rugaragaza ko bashobora gufata uyu mujyi wa Bukavu. Ni amakuru rero menshi atandukanye dukomeza kugenda tukugezaho, akaba ari amakuru tuba tugenda tugusomera hirya no hino mu bitangazamakuru bitandukanye tukayakugezaho 5 kuri 5. Reka rero n'ubundi dukomeze tugenda tukugezaho aya makuru yose uko yakabaye. Ni inkuru rero ijyanye n'ibyavuzwe na Minisitiri w'umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uwo rero akaba ari uwitwaga Ikabombo, nawe akaba afite ibyo yatangaje bitandukanye by'umwihariko ku bijyanye no gutsinda abanzi, ariko nyuma yaho tumenye nyine inkuru yuko systeme yose ijyanye no kugenzura iby'imirongo y'urugamba hara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bikaba binagaragara ko aya makuru rero ajyanye n'iyi nkuru y'uyu mu Minisitiri w'ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko ashobora kuba ari ayo guhuma rubanda amaso kugira ngo batabasha kumenya ko igisirikari cyabo cyahuye n'akaga ndetse n'ibibazo bikomeye kuri uru rwego. Nayo rero ikaba ari inkuru yagiye hanze igaragara muri Kabombo yamaze gusezeranira abakongomani yuko bagomba kuba bamaze gutsinda umutwe wa M23 ndetse n'abawushyigikiye. Raporo rero iheruka yagaragaje ko igihugu cy'u Rwanda, Ubugande ndetse na M23 yuko aribo bagira uruhare rukomeye mu guhungabanya umutekano wa leta ya Kongo, nubwo iki gihugu kinavuga ko William Ruto uhagarariye Kenya yuko nawe bashobora kuba yaramaze gucengeza akaboko mu ntambara ibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kubera ko hashize iminsi agenda agaragaza aho abogamiye. Ni amakuru rero tugiye guhera kuri inkuru ivuga ko Minisitiri w'Ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagize ikindi yizeza abanyekongo ku kijyanye no kurangiza intambara ibera mu burasirazuba bw'iki gihugu, ndetse akavuga ko bagomba kuyinesha byanze bikunze mu gihe gito gishoboka. Ni Minisitiri mushya w'Ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Kabombo Gayi Mwadia Vita niwe rero wongeye gutangaza ko akoresheje urubuga rwe rwa X yavuze ko rero hari icyo agiye guhindura vuba cyane ku byerekeranye n'intambara ikomeje kubice bigacika mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane ikomeje kuba hagati y'ihuriro ry'umutwe wa M23 cyangwa se na AFC ndetse n'ingabo zirwana ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. By'umwihariko nyine zikaba ari ingabo ziri mu burasirazuba bw'iki gihugu, aho harimo ingabo z'u Burundi, ingabo za leta ya Kongo FARDC, Wazalendo, FDLR, Bacanshuro ndetse n'ingabo z'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC zigizwe n'izavuye muri Tanzania, izavuye muri Malawi ndetse na Afurika y'Epfo. Nk'uko rero ku munsi w'ejo twabikugejejeho, Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yagaragaye mu itangazamakuru yivugira ko bagomba gushyira imbaraga mu ntambara ya Kongo, kubera yuko mu kuyitsinda bazabigiramo inyungu ziheranije, ngo cyane ko ari igihugu gifite amabuye y'agaciro ndetse n'umutungo kamere uhagije, kandi kubera n'ubunini bwacyo n'abaturage gifite akaba ari isoko rinini ku bindi bihugu, ngo bityo bakaba badashobora kwirengagiza kugaragara cyangwa se kugira uruhare mu ntambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi rero bisobanuye ko igihugu cya Tanzania nacyo kigomba guhaguruka n'ingoga kigashyira ingufu n'imbaraga muri iyi ntambara ibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Witwa rero Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo nawe nyuma yo kongera gutorwa biravugwa ko ashobora gushyira imbaraga zihambaye muri iyi ntambara ibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma yuko yaba yirengagije amagambo yivugiye ubwo yari mu Rwanda ku itariki 7 z'ukwezi kwa 4 muri uyu mwaka turimo 2024, ubwo yavugiraga i Kigali mu Rwanda yuko atazemera yuko bakomeza gushyira imbaraga z'ingufu muri iyi ntambara ibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo,
uko ahubwo agomba gushaka uko ashoboye kose kugira ngo iyi ntambara ibe ishobora gufata indi sura, binjire mu buryo bwo kuganira. Inzira ya Nairobi ndetse n'iya Rwanda nyine ubwo birumvikana ko aribwo yagombaga kongera gusubizwa ku meza, leta ya Kongo ikaba yaganira n'umutwe wa M23 kugira ngo hashakwe umuti w'ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo binyuze mu buryo bw'amahoro. Ibi ngibi rero hashize amezi nibura agera kuri 2 anarengaho, ariko nta kiratangazwa kuri iyi nzira. Ramaphosa yari yasezeraniye bakurikiranye ikiganiro yagiriye mu Rwanda n'itangazamakuru, ariko biracyavugwa yuko ashobora kuba yarabeshye mugenzi we w'u Rwanda, cyangwa se akaba n'ubundi ashobora gukomeza gukora ubuvugizi mu muryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC kugira ngo imbaraga ndetse n'ingufu bakomeje kuba bashyira muri iyi ntambara ibera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zibe zaba nkeya. Dusubiye rero ku byatangajwe na Minisitiri w'Ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Guy Kabombo, yanavuze ko mu minsi mike urugendo barimo bakizeza ko rugiye kugenda neza. Icyo yashakaga kuvuga rero ngo akaba ari ukuvuga ko ibibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yuko bishobora guhagarara cyangwa se nyine bishobora gufata undi murongo. Ni aho rero batangiye kwisuganya bavuga ko bashobora kongera gushoza intambara ku burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyangwa se nyine kurwana n'abanzi babo. Mu gihe rero no mu Rwanda hari amatora, akaba ari amatora rero y'u Rwanda y'umukuru w'igihugu, ndetse azakurikirwa nyine n'andi matora atandukanye y'abayobozi, aho nyine mu Rwanda bari mu bikorwa bitandukanye bya politike. Bikaba bivugwa ko rero bashobora kuba nabo bakomeje kotsa igitutu politike nyarwanda kugira ngo wenda barebe niba bashobora guhungabana. Murabyibuka ko mu gihe gishize nibwo hasohowe inkuru ziswe Rwanda Classified, zasohowe n'ikinyamakuru cyiswe Forbidden Stories. Rero izi nkuru zose ndetse n'ibindi bikorwa byose bya politike bikomeje gukorwa ku ruhando mpuzamahanga bishyirwa kuri aka karere, cyane cyane ku gihugu cy'u Rwanda. Bivugwa ko nyine gifite amatora muri iyi minsi. Nabonye n'igihugu cya Uganda raporo umuryango w'abibumbye uheruka gusohora, nabo baravuze ko ngo bashyigikiye umutwe wa M23 ku mwanya wa mbere. Ibi byose rero bikomeje kugenda bigaragaza ko mu karere hashobora kuvuka uruntu rushobora no gutuma rero hari impinduka zishobora kuvuka nk'uko byari byanahanuwe n'uhagarariye ubutasi mu gihugu cy'Ubugande mu gihe gishize. Ni mu mwaka ushize, sinibuka neza ukwezi, ariko hari inkuru zigeze gucicikana zivuga ko nyine hashobora kubaho akaduruvayo muri aka karere k'Afurika y'Iburasirazuba, ndetse kakaba kasiga hari abayobozi bavuye ku butegetsi. Ibi rero byose dukomeza kugenda nyine tubirebesha amaso tukareba niba koko bishobora kubaho, cyane cyane ko ibyinshi ibikorwa bigaragara ko biba bikorwa harimo n'ubuswa bwinshi, nk'uko byakomeje ndetse no kugenda bigaragazwa na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, aho yavuze ko hari politike mu karere iri primitive cyangwa se primitive politics, aho yashaka kugaragaza ko hariho politike yagombye kuba yarabayeho mu myaka yashize, ariko akaba atungurwa no kubona nyine hari abanyapolitike bafite imyumvire idakwiriye abanyapolitike mu mwaka w'ibihumbi 2024, ndetse avuga ko yanatunguwe no kubona hari ibihugu bikomeye cyangwa se abandi banyapolitike bakomeye ku rwego rw'isi bari inyuma y'iyo politike y'ubucucu Perezida w'u Rwanda yavugaga mu gihe gishize. Nakurarikira kandi kuza gukurikirana ibiganiro by'uyu mugabo Paul Kagame biri buze guca kuri televiziyo y'igihugu mu Rwanda, aho aba nyine agenda agaruka ku bitandukanye. Murabizi yuko ajya agira igihe akajya mu itangazamakuru akaganira n'abanyarwanda ndetse n'abandi bose baba bifuza kugira ibyo bamubaza ku bijyanye n'imiyoborere y'igihugu cy'u Rwanda. Kinakataje cyane mu bijyanye n'iterambere, haba mu rwego rwa politike, mu rwego rw'ubukungu, mu rwego rw'uburezi, mu nzego zose. Murabizi yuko haba mu ikoranabuhanga, haba muri segiteri zose igihugu cy'u Rwanda kirayoboye, cyane cyane haba
haba muri Afurika ndetse no ku rwego rw'isi, cyane cyane mu gihe cy'imyaka 30 aho inkotanyi cyangwa se FPR zari zimaze kubohora iki gihugu cy'u Rwanda. Muri Repubulika rero Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko twakomeje kugenda tubivugaho, Guy Kabombo aragaragaza ko bagomba kongera imbaraga mu ntambara ibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nabonye abakomando ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari mu myiyereko cyangwa se nyine bagaragaza yuko bashobora kwinjira muri ibi bikorwa bya politike bibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari abari basanzwe bahari, ariko leta ya Kongo iragaragaza ko igiye koherezamo abandi benshi. Nk'uko mwabyiboneye rero mu gihe twatangiraga amakuru, mwabonye ko hari video igaragara bagaragaza ko bari mu myitozo karundura yo kugira ngo babashe guhashya umutwe wa M23. Mu minsi ishize nibwo habayeho inkundura yo kuvuga ko Kongo yongeye kujya ku isoko ry'intwaro ndetse n'ibikoresho bya gisirikari, yongera kubyegeranya ku bwinshi. Ubu ngubu rero bakaba bashobora kuba bagiye kubyinjiza mu kazi. Abahungu rero ba Makenga nabo ndakeka ko bashobora kuba bari conje cyangwa se nyine bahagaze bwuma bategereje kubivaruza cyangwa se kubyambura aba basirikari ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka rero amakuru ajyanye n'izi mvugo rutwitsi z'abategetsi batandukanye ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yuko bashobora kongera imbaraga mu bijyanye n'intambara ibera mu burasirazuba bw'iki gihugu, ndetse bakavuga ko bagiye gukora uko bashoboye kugira ngo uwitwa umwanzi wabo wese ahagarikwe. Reka turebe neza nyine ibyo bazakora, cyane ko abitwa abanzi babo nyine bakomeje kugenda babagaragaza, banabashushanya hirya no hino mu bitangazamakuru bitandukanye. Murumva ko rero abo bashushanyijwe nabo bagomba kurya bari menge kugira ngo barinde umutekano wabo, harimo igihugu cya Uganda, u Rwanda. Abo mu mutwe wa M23 bo ni ibisanzwe nyine n'ubundi bahora mu ntambara z'urudaca. Hari n'amakuru ndi kujya mbona caracara hirya no hino y'ibice byagiye bigaragaramo imirwano, nayo ndi kuyegeranya kugira ngo mu kanya atuze tuyarebaho 5/5. Ndakwifuriza rero kuba ushobora kujya munsi y'iyi video maze ukareba handitse ijambo subscribe, ubundi ukarikandaho, kanda kuri like, ukande kuri share, ukande kandi no kuri commentaire, ubundi tujye tubana 5/5 aho mba nkugezaho amakuru yose agezweho ajyanye na politike, ubukungu, imyidagaduro ndetse n'andi yose ashobora kugufasha guhindura ubuzima ndetse no kubaho ufite amakuru y'aho ibintu biba bigiye bigeze cyangwa byerekera. Ubundi ciao ciao, dusubire mu kanya gato. Karibuzi.